Oni koji prate rad Vladimira Putina shvataju da su njegove izjave povodom otkazivanja samita u Budimpešti, isporuke Tomahavka u Ukrajini i najnovijih evropskih sankcija oštrije nego inače. Međutim, pitanje je da li to shvata i publika, ali i politička elita na Zapadu. Ovako za Sputnjik poruke ruskog predsjednika Vladimira Putina izrečene povodom najnovijih poteza Donalda Trumpa i evropskih političara ocenjuje novinar i kolumnista Nebojša Malić. Putin je upozorio Sjedinjene države na ozbiljan odgovor Rusije u slučaju udara po njenoj teritoriji američkim raketama Tomahawk. Ako udari po ruskoj teritoriji budu izvedeni takvim oružjem, odgovor će biti veoma snažan, ako ne i zapanjujući. Neka o tome dobro razmisle, upozorio je on. Govoreći o novim američkim sankcijama, Putin ih je nazvao neprijateljskim činom koji ne doprinosi jačanju rusko-američkih odnosa. Uverio je da se ograničenja neće značajno odraziti na stanje ekonomije. Gubici će postojati, ali se ruska energetika, kako je rekao, osjeća stabilno. Malić, kako kaže, ne zna da li su pripadnici zapadnih političkih elita, a to je ciljna grupa kojoj su Putinove reči najpre upućene, dovoljno inteligentni da razluče nijanse u Putinovom obraćanju. Zato je za komunikaciju sa Zapadom možda dobro pratiti zamenika predsjednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrija Medvedeva, koji ide šakom u glavu. U ovih proteklih 3-4 godine sva ta ruska mudrost i pristojnost nije uspela da odvrati Zapad od dalje agresije i daljih agresivnih i suludih mera koje istina škode samom Zapadu, ali istovremeno i nanose štetu ljudima koji se nađu između dve vatre, kao što smo mi, navodi Malić. U političkom i ekonomskom smislu zapadne sankcije imaju više efekta na male države nego na samu Rusiju, pojašnjava Malić. Što se otkazivanja samita u Budimpešti tiče, Malić navodi da Trump prilikom susreta sa Zelenskim nije prekinuo doturanje pomoći kijevskom režimu. Postavlja se pitanje koliko je jak unutrašnji pritisak na američkog predsjednika da uvede novu partiju sankcija. Neko je Trumpa verovatno ubedio da su sankcije magično rešenje za rešenje krize. Međutim, dogovor sa Rusijom mora da bude postignut pre ili kasnije, jer sukob se ne vodi između Rusije i Ukrajine, već između Rusije i Amerike, gde je Kijev oružje u američkim rukama. To oružje Trump je nasledio. Problem je u tome što on to oružje neće da ispusti ako zauzvrat ne dobije neku korist, a najveći problem za njega je što te koristi nema. On Ukrajinu mora da otpiše kao promašenu investiciju i što pre to uradi, to će gubitak biti manji i po njega i po Ukrajinu. Ali ne mislim da on to još uvek razume, konstatuje Malić. Sa druge strane, uvođenjem sankcija Evropske unije već odavno je jasno da je Unija time napakostila samoj sebi jer je cela evropska privreda zavisna od ruskih energenata kojih na drugim mestima nema. Da ih ima, Evropljani bi ih već odavno uvezli. Evropska unija se ponaša samoubilački i potpuno iracionalno, a Amerika isto tako strada od visokih cena nafte, jer Amerikanci moraju da voze. Tako su napravili zemlju i ne mogu da se čak i dužem roku prilagode na nešto drugo. I njih visoke cene benzina puno koštaju i bole politički i ekonomski. Tako da je Trump uvođenjem sankcija sebi napravio medveđu uslugu, kaže Malić. Za susret ne postoji svrha sve dok Amerikanci igraju na varijantu zamrznutog konflikta, primirja ili nekog novog Dejtonskog sporazuma, što je prema Malićevim rečima najviši domet američke diplomatije. To nije rešenje uzroka konflikta. Rusi stalno ponavljaju da koreni sukoba moraju da budu otklonjeni, a to je neonacistički režim u Ukrajini koji je 2014. doveden na vlast američkim pučem. I dok se to ne reši, nema rešenja konflikta, jer sukob je, ponavlja, između Rusije i Amerike, a ne između Rusije i Ukrajine. Fokusiranje priče na Ukrajinu, na teritoriju, potpuno promašuje poentu, tako da ne vidim kakva je svrha od toga da se Putin i Trump sastanu da bi se sastali. Dvojica lidera sastaće se i potpisaće mir najverovatnije po ruskim uslovima pre ili kasnije, ali ne za nedelju ili mesec dana, biće to kada Rusija postigne svoje ciljeve, ne samo da za Rusiju radi vreme, nego i situacija na frontu, kao i kratkoročna i dugoročna ekonomska situacija, smatra analitičar. Trump je pod daleko većim pritiskom da ovo reši i kod kuće i u svetu. Što duže ovo traje, gore je po njega lično i po Ameriku,
tako da je, mislim, za Evropu racionalno da otpiše promašenu investiciju i da dogovori dobre uslove pod kojima američka imperija treba da prestane da bude globalistička i povuče se na zapadnu hemisferu, ako je to Trumpova namera. A to je jedini racionalan put jer je održavanje globalne hegemonije nemoguće, zaključuje Malić.